Jelena Jevremović, pevačica i ćerka pevačke legende Mikija Jevremovića, privedena je u vozu koji je iz Crne Gore išao za Srbiju. Za Jelenom je raspisana poternica beogradske policije zbog izazivanja teške saobraćajke. Nakon što su prešli granicu, granična policija je kontrolisala putnike. Krenuli su redom da proveravaju, a kada su došli do pevačice, malo su se zadržali, pa su je nekoliko trenutaka kasnije izveli iz voza i rekli da ponese prtljag, kaže izvor. Vidjeli su da ona ima poternicu i da moraju da je privedu. Nije je bilo svejedno. Kada je shvatila šta se dešava, nije se opirala hapšenju, čak je potpuno sarađivala, zbog čega je odlučeno da je se ne stavljaju listice, što je uobičajeno u ovakvim procedurama, kaže izvor. Ona je zadržana u stanici sat i po vremena, nakon čega je puštena na slobodu. Za ovo delo predviđena kazna zatvora je do 3 godine, a ako je učinjeno iz nehata, novčana kazna ili zatvor do godinu dana.